Ke dumedisa baena, bakgethwa, bahalaledi ka lebitso le letle, lebitso la mopholosi wa ka e leng Jesu Kreste. Amen. Ke nakong e ntle, ke nakong e re tlotla re khumamela Modimo wa rona, ke nako e re tlotla re utlwa Modimo wa rona ha bua le maphelo a rona. Ha o bala Psalm 84, baraba kora bare letsatsi le le leng lo o bang le lona ka hara ntlo ya Jehova le fetisa matsatsi a sekete o wa dulang ho sele. So re leboha Modimo hore Sunday se tlang, Sunday sa di 14 re tlo qala tshebeletso. Tshebeletso ya rona ntse qala ka nako e tlwaelehileng ya 10:30. So re kopa hore o buke ka WhatsApp groupung ya Shining Light Devotion. O ngole lebitso la hao, le fane ya hao, le cell phone number ya hao. Monehelo o ntse o tswela pele. Re ntse re nehela le nakong ya ha jwale. So number ya mone e o e sebedisang hore o tsebe ho nehela, o tsebe ho ntsha boshume ba hao, e teng screening. So e sebedise, iketsetse molemo. Jakob ha bua ore tumelo e sena mesebetsi e shwele. So a ke re bontshe ka diketso hore re na le tumelo. Hape haeba o na le bothata, ho na le number screening ya Wholeness Center ya mo kerekeng. So ha o hloka ho kgothatswa, ha o hloka motho o ka buang le yena mathateng o kopanang le ona nakong ya ha jwale, o amoleile hore o ka thuswa. So nakong ya ha jwale re tlotla re khumamela Modimo, re mo phamisa, re molella hore ke yena Modimo ha o ya tshwanang le yena. Amen.
Oh ya hala lela Jesu Lord, we thank you. We give honor and glory to your mighty name. There is no God like you. Father, we thank you for your covering this morning. Ntate re leboha boteng ba hao bakeng sena. Wena o Modimo maphelong a rona lo seng. We have tried, God, that we can serve, Lord. Haona Modimo eo rileng ra mothola a tshwana le wena. Hobane wena o Modimo ya matla wohle. You are the omnipresent God. You are almighty God maphelong a rona. Lo seng hona Modimo wa ka. Pelo tsa rona di qhomana le wena Modimo wa ka hobane wena o tletse kgalalelo yohle lo seng. Phetha Modimo wa ka o ko bue ka lentswe la hao ka tsela e kgethehileng o seng ha kajeno. Phetha hape Modimo wa ka ya lokileng o ko re kgothatse pelong tsa rona. Bohle Modimo wa ka ba utlwileng bohloko o seng hona ntate ba tsoseletse ka lebitso la Jesu. Re tlisa tlotla le tlhompho yohle ho wena Modimo wa ka hobane wena o Modimo Jehova. Wena o tshepahetse ya ka lentswe la hao ntate. Busa lo seng wena dipelong tsa batho ba hao ntate ka lebitso la Jesu wa Nazareta. We honor you, Lord, in Jesus' name. Thank you, Lord. We bless you. We bless you, Lord Jesus. We thank you, Father God. We thank you. Ke a dumedisa ho seng ha tsatsi la kajeno Modimo wa kgotso a letse hantle, and we thank our worship team. God bless you guys. Ke letsatsi le letle leo Modimo a re etseditseng lona hape re kopane sontaheng sa kajeno. Re leboha Modimo ya phelang, Modimo ya buang maphelong a rona. Ha re sebeletse Modimo ya entsweng ka matsoho, empa re sebeletsa Modimo ya re hlodileng. Ke Modimo ya kgonang ho tseba tsohle pele di etsahala. Ha se Modimo ya hlokang ho itseng hore ho tsoseletse bophelo ba hae, empa ke Modimo who knows all the details tsa maphelo a rona lo seng ha kajeno. Rata le ba Modimo haholo the few months tse fitileng, we as a pastors team re dutse re rapela Modimo, re batla fatlhego sa Modimo, and re leba Modimo hore lemong sena
Modimo wa file theme eo e leng yona ya selemo sa rona, as much re tla ba le di-sub-theme. But re a dumela haholo re Modimo beile pelong tsa rona hore lemo sena for Moreleta Park congregation, whether ke M-Connect or M@9 or Shining Light, ke selemo seo lerato le leholo le hlokomelang la Modimo le leng maphelong a rona. So therefore, theme ya rona lemong sena ke hore lerato le hlokomelang la Modimo. Mme tsatsing la kajeno ke rata hore re tlo bua ka lerato le leholo la Modimo. Jwalo ka bana ba Modimo, re tlamehile re kgone hore re tshehetsane. We must be able to help each other out and be able to uplift up one another. Modimo o re hlodile hore re be a brother or a sister to one another. Modimo ha re etsa hore re be jwalo ka an island. Ha ona motho ya iphelelang, empa re phela hore ho be le moelelo kapa ho be le a meaning bophelong ba e mong motho ya leng pela rona. Ene ke a dumela ho Paulos ha na ngola lengolo lena from the book of Ephesians chapter 4. Paulos o ne a bua ka kopano ya boina le dintho hape tseo re tlamehileng hore re di hlokomele, tseo re tlamehileng re di kgothaletse diphuthehong setjhabeng seo re phelang ho tsona, le dintho hape tseo re tlamehileng re di tlohele re di lahle maphelong a rona. Ka ho re tlo bala bukeng ya Baefese chapter 4, re bala from verse 29 ho ya ho 32. Ke tlo bala buka tse tharo ka ho latellana. Re tlo bala pele buka ya Baefese, ebe re tlo bala the second book e re tlo e bala ke ya Johanne, and ya boraro e tlo ba ya Bakolose. But let's start ka buka ena ya Baefese, Ephesians 4:29-32. Paulos o bua mantswana ha bua le Baefese a re, polelo e dihlong le ha e le enngwe e seke ya tswa melomong ya lona, empa ho tswe e ntle. Ke eng e tlameleng e tswe? Polelo, the language, the speech, indlela le sikhuluma ngayo. Paul says that sikhulume ngendlela efanele kuphume okuhle emlomeni yethu, elokelang khahiso, etle e hlahisetse ba utlwang molemo. Verse 30. Le seke la swabisa moya o halalelang wa Modimo, o le tshwaetsweng letsatsi la topollo ka ona. Wow, I love this. Ho bolela hore Modimo o re tsebile jwalo ska ke qadile ke tjho boholo ba hae bo ya makatsa hobane o tseba qetelo qalehomo. So ka moya wa hae o halalelang, Modimo o tsebile hore ka nako e itseng bophelo ba hao bo tla be bo le sebakeng se feng, o tla be o le kae pakeng tsa kamano ya hao le Modimo. Now Paulos o re re seke ra swabisa moya o halalelang wa Modimo, o re ntseng jwang re tshwaetsweng letsatsi la topollo ka ona, meaning tshwarelo ya rona ya dibe Modimo o e beile pele ebile re fihla mo ho yona. Verse 31. Tse bohloko tsohle le bohale le ho itshina kapa kgalefo le komang le ho seba le lonya lohle di falatswe ho lona. I love this word la Sesotho, ke tsebe ka Sezulu ba reng a re di falatswe, kore ha di o tloswa ha monate ne, empa other language o puo engwe nka sebedisang ko hore tseo tsohle tse leng bohale, ho itshina kapa kgalefo, dikomang le ho seba le lonya lohle di ripitlwe. Ka mantswe a mang, we need to destroy all things tse leng hore di etsa jwang, di swabisa moya o halalelang wa Modimo. Not fela moya o halalang wa Modimo, empa moya o leng hore we were predestined.
Modimo o tsebile ka rona. Ka ho moya o tsebang tsohle pele di etsahala. Paulos o re a keng re hlokomele hore bohale, kgalefo, dikomang, ho seba le lonya lohle di falatso, di repitlwe maphelong a rona. Ha tswela pele 32 o re le rekoholane, le hauhelane, le tshwarelane jwalo ka ha Modimo le ona o le tshwaretse ka Jesu Kreste. Ha ona choice eo re na le yona ha re bana ba Modimo. Mohlomong ha re batho ba Modimo ke ntho nngwe eo, empa ha re bana ba Modimo o tjho re bolela ka pelo tsa rona, re a dumela pelong tsa rona, ebe re boletse ka melomo ya rona hore Jesu Kreste ke morena le mopholosi wa maphelo a rona. And therefore ka ho tjho jwalo fela ho bolela hore ha rena boikgethelo, empa re tlameile if re ba Kreste, re tlameile re tsamaye tseleng ya Kreste. Bophelo ba rona bo tlameile bo tlise ho kgahlisa Modimo ka dinako tsohle. Jwalo ka ke tjholo hore sehloho sa rona ke hore lerato le leholo la Modimo. Now potso ke hore Modimo tlatla na a na tsamaye mo a re bontshe lerato la le leholo? Tjhe, ka Kreste Jesu ya ileng a tla mo, ka moya o halalelang o re dumelang hore o dutse dipelong tsa rona. Modimo o re expectile hore re be maoto a Kreste lefatsheng, re be matsoho a Kreste lefatsheng, re be molomo wa efangeli ya Modimo, re be mahlo a efangeli ya Modimo. Ka ho maphelo a rona a tlameile a bontshahatse Kreste. And as I said before, ka dinako tsohle ha o ema speeding o itjheba, o bona tseo o tlamehileng o di tlose either hlong ya hao kapa sefatlong sa hao kapa dinthong tseo o di apereng. Ho jwalo le bophelong ba rona ba bo Kreste. Ka nako tsohle re rapela pela Modimo, re atamela ka thapelo, moya o halalelang o re fa bokgoni ba hore re lemohe tse tlamehileng re tlohe ho tsona, tseo Paulos a re bontshang tsona mona, a reng di tlamehile di falatswe, tlamehile di tloswe maphelong a rona, hore re tle re be jwalo ka bana ba Modimo, mme re tshwarele jwalo ka ha Modimo a re tshwaretse ka Kreste Jesu. Now ke batla re bale buka ya John chapter 15 verse 12. O utlwe hore le reng lentswe la Modimo, Jesu taelo eo a re fang yona re le ba Kreste, re le kereke kapa re le setjhaba. John ha re bala Johanne 15 verse 12 o re molao wa ka ke hoba le ratane jwalo ka ha ke le ratile. Molao wa ka. Haeba re latela Kreste, re bolela hore re dumela molaong wa Kreste. O re le ratane jwalo ka ha le nna ke le ratile. Ka hoo lerato leo Kreste a re file lona, re tlamehile re le fetisetse ho ba bang. Re bontshe lerato la Kreste, re bontshe lerato le leholo le kgathallang la Modimo ntate maphelong a rona. Now when you go into the book of Colossians 3:14, o bua mantswana hape Paulos bukeng ya Bakolose 3:14 a re ka hodima tseo tsohle le apare lerato. Ka mora tseo kapa ka hodima tseo tsohle tseo re di badileng mahano hore re lahletse feng, re nketse feng, re nke ho hauhelana, re ratane, re hlomphane, re be bana ba Modimo, re etse molao o Kreste o buileng ka ona reng rata wa heno jwalo ka ho ithata. Re a bua hape re re molao o a re fa ngwana hore re ratane jwalo ka a re ratile. Paulos wa bua ha bua bukeng ya Bakolose o re ka hodima tseo tsohle, above all put on love, apara lerato. Now lerato a se ntho o ka e patang. That is why Paulos a sebedisa a metaphor ya seaparo o re re apare lerato. Ka hodima tseo tsohle re apare lerato e leng tlamo ya phetheho. Now ke rata bukeng ya English e re
And above all this, put on love, which binds everything together in perfect harmony. Now, ha re pina e na le discord. Tsabe tsa rona ha di batla ho mamela pina eo bana ha e monate. But ha re pina, it is in harmony. Everyone wants to listen. Now imagine lerato la rona leo re le abelanang kaofela, leo re kgothatsanang ka lona, ha re le neya kapa re le fetisetsa ho ba bang, ba le amohela jwalo with the harmonic ya music. Ka mo mmino o tswang o le monate ka teng, o kgothatsang pelong, o fodisa moyeng. Ho jwalo ha re bapatsa kapa re bontshahatsa Kreste maphelong a rona. Now potso ke ena eo ke e botsang ke hore a na o ka ntshepa na? Ho na le pina e nngwe e binwang ke Bruno Mars, or you can count on me. Now pineng e this guy ha e bina, o bua mantswe a mang mo pineng mo re he says that if you stuck in the middle of the sea, he will sail the world to find you. Haeba o qakeile o le bohareng ba lewatle, a re o tlatla a o fumane. And no tswela pele a re, if you are lost in the dark, he will be like a light to guide you. Ke Modimo wa rona. Ha o iphumana o sa tsebe mo yang teng, ha o iphumana o lahlehile tseleng, wa tla ka lesedi la hae a o fumane. A lerato le leholo le hlokomelang la Modimo ntate. Now potso ke hore o seng hona, a na if e mong wa bana beno kapa motho e mong le mong o tlang ho kopana le ena, e re ke itlisa haufinyana, a e ka ba e mong wa mophuthego wa lona, a hloka na? A e ka ba a ka o tshepa o seng ha kajeno? A o seng ho ha kajeno o ka ema ka sebete wa re ke a hlokomela, ke a kgathalla, ebile ke a mamela, ebile ke a latella ho tseba hore ho etsahalang ka e mong wa bana ba bo rona? Modimo wa re phepetsa ho seng ha kajeno hore lerato la rona ha se ka ba lerato la maikutlo fela, empa ha ebe lerato ka ketso. Hobane lerato ke ketso, lerato ha se puo fela, empa o tlamehile o nke bohato o bontshe lerato le leholo le hlokomelang la Modimo. Hona le batho ba batjha ba kileng ba etsa a research, ba batla ho bona hore batho ba kgathalla hakakang. And o mong wa bona a pretenda iketsa ka re wa collapsa, a wa mo pavementeng ka thoko tsela. O robetse ka thoko tsela for more than 10 minutes. In that 10 minutes, batho ba ne ba le teng. Meaning in every second there was somebody a fetang pela hae a robetse fatshe. And nobody cares. Batho ba ne ba mo feta ka thoko. Ba bang ke a dumela hore somewhere somehow hona le ka moo ba mo hatileng ka teng ha ba tse ba mo feta. Ba ifetela batho ba sa natse letho ho fihlela ho hlaha e mong wa mosadi moholo, ya ba wa fihla a mmotsa bothata ke enna. Re phela nakong eo bophelo ba rona bo leng jwalo, and jwale ntho e bohloko ha se sebaka se itseng se nang le bophelo bo jwalo. Generally ke seo se etsahalang either ka hara diphutheho tsa rona kapa community mo re phelang teng, kapa even South Africa as a whole. Re phela nakong eo e leng hore ha o hlahile car accident, ntho eo batho ba etsang ya pele ko nka di-phone e be ba etsa a video. Ntho ya bobedi e etsahalang ke hore batho ba fihla ho na le hore ba ntshe motho ka hara koloi, ba batla seo o na leng sona dipotleng tsa hao. Ke seo re fetohileng sona. Lerato la Modimo le leholo le shwele pelong tsa rona. Lerato le leholo le kgathallang
la Modimo ha le sa leyo pelong tsa rona, empa Kreste o re molao o ke le fang ona ke hore le ratane jwalo ka ha ke le ratile. And people will pass by the side. Mara tsatsing la kajeno ke rata o phepetsa hore a ko nke nako o ko o eme hanyane, o ko ipotsa hore o ikutlwa jwang ha o bona motho e mong a feta ka hara bohloko. Tsatsing la kajeno e ka re o ka ba le sello bophelong ba hao ba o hloka hore o be le tsebe ya ho utlwa le ho bona seo o ka se etsang bophelong ba e mong. We need to stop. Re hloka ke re eme hanyane. We not only to stop, but re ema hore re etse ho itseng. We don't stop to observe, but we stop to act love out of hopeless situation. Re a ema hobane re hlompha bophelo, re a ema hobane re utlwisisa hore re bopue ka setshwano se le seng sa Modimo. And we start to take note and notice those who are around us and extend lerato la Modimo ho ba bang ba leng thoko ho rona. Ka hoo ke ka moo hape re ka finyellang ho fumaneng bophelo bo sa feleng. Hobane Jesu o re tlisetsa setshwantsho se seng ha ke bua ka bophelo bo sa feleng. When we read in the book of Luke chapter 10. Now, how about Luka 10, o bala verse 25 to 37, you'll read it at your own time there. Jesu o kopana le e mong wa ditsebi tsa mangolo. Monna ye o tla ho Jesu, o leka Jesu. Now, how about verse 27? Utlwa karabo ya morena Jesu e reng ho monna eno. Are a araba are ho yena, o tla rata morena Modimo wa hao ka pelo ya hao yohle, le ka moya wa hao wohle, le ka matla a hao wohle, le ka kgopolo ya hao yohle, le wa heno o mo rate jwalo ka ha o ithata. Now understand that this. O tla rata morena Modimo wa hao ka pelo ya hao yohle. Ha ona di half measures hore o rata Modimo jwang, le ka moya wa hao wohle, le ka matla a hao. You know, re na le matla ao re a filweng jwalo ka batho, empa ha re sa sebedise hore ho tle o isotlotliso lebitsong la Modimo ya phelang. Tseo tsohle e ba lefela la mafela. Ke hopola what happened ka nna tsatsing la maobane. As I was driving, ho hla bahlankana ba babedi ba kopa lift. Now ke bula window, then o mong wa bolela re ke ya toropong ke batla ho palama di-taxi tse yang Broken Spruit. And aka araba ka molomo ke no go fela ka hloho. Then a re monna a re sephethe 10 rand. Then I said, kaske ka bua ka no tsinya hloka re. And he thought that kere this kere no, because I'm saying 10 rand is less. But in fact, what I was saying, kere, I don't need 10 rand. But ke batla ho extend lerato la Modimo di bophelo ba hao. So I had only 15 minutes ya ho etsa lehodimo le be lefatsheng motho a le bone practical. Ke lona lerato leo ke buang ka lona. Ne ke ya tseleng e sa imo this guy a neng a ya teng. Ke a mo jwetsa ke re mo yang teng a se mo nna ke ya. Mara this is what we must do baena. Ka declare boholo le matla Modimo. Ka re ho yena batho ba le charge 10 rand every time. Are ba no batla 10 rand 20 rand. Kere no, I'm going this direction. Mara ya hao tsela e ya kwa. Kere mara ka jeno ke batla o bone boholo le lerato la Modimo. A ko tsebe ebile ke tse o tshwere sethunya o tlo nkukela koloi. Ka re mara ke mametse moya o halelelang. Ha o re ko palamisa ke fitile batho. Empa ke utlwile moya ho wena. Now ke tsamaile le ena ka fitla ka mo tropa matla melatheo teng.
The boy was so happy, thanking me so much. Nyabonga baba. And I said to him, Skale bwana, olebe modimo, because I didn't even tell my name. Deliberately so that you should take glory unto God. Ke ka ho ke sa bolelang ke mang, ke ka ho ke sa bolelang lebitso laka. Nako e fihlile mo re tlameleng re bontshe lerato le leholo la modimo. Re le fetisetse bathong ho sa kgathaletse hore ba tseba di-title tsa rona, ba tseba hore re tswa kae. For it is not about who we are, but it is about lerato le kgathallang la modimo ntate. So Paulos o re rata morena modimo wa hao monna, o mo rate ka pelo ya hao, ka moya wa hao, le ka matla a hao, le ka kgopolo ya ohle ya hao. O be o rate wa heno jwalo ka ha o ithata. Ke rata sena ha o ya verse 29 to 27. Yaba Kreste, ha o fihla ko 37. Yaba Kreste. Now o mo etsetsa setshwantsho sa lehodimo, my God. O mo etsetsa setshwantsho sa modimo lerato la hae le jwang. Re a tseba ka Mosamaria ya molemo. Re a tseba hore lentswe la modimo le re monna o na theohile Jericho, a theohile Jerusalema a ya Jericho. Tseleng yaba o kopana le dinokwane. We know all that story. Now lentswe la modimo le re ba mo sia a le makgatheng a lefu. They left him half dead. Ke seo e mo bea se etsang maphelong a rona. O rata hore a re tloele re le makgatheng a lefu. Mara modimo ya phelang ka lerato la hae le leholo le kgathallang, o a fihla mo re reng dintho di fedile teng, ebe modimo wa re phahamisa maphelong a rona. Lentswe la modimo le reng o ile a fetwa ke molevi, a fetwa ke moprista, empa Mosamaria enwa ya molemo, Mosamaria e leng hore o na sa batlui, Mosamaria ya neng a shebelwa fatshe, a mo utlwela bohloko. Ha mmotsa hore o kena kereke e feng, ha mmotsa hore uniform ya hae ke e feng, empa lentswe la modimo le re a mo utlwela bohloko. And he bandaged his wounds. A mo tlamella maqeba hae, a mo oka, a mo isa tlung ya ba kulang, a mo patalla tsohle. Lentswe la modimo le re a mo utlwela bohloko. O ko utlwele bohloko e mong tsatsing la kajeno. A na nka o tshepana bophelong baka. O mo oka maqeba a hae, a nehelana ka esele ya hae, ha ka ba lebella tse mo utlwisang monate bongweng ba hae. He disregarded all the comfort that is having. I came to a point of understand hore seo ke na le sona hore tlotliso tle iso ho modimo. Koloi eo o e kganna, o ko e kganne ka ho isa tlotliso lentsweng la modimo. Hohle tseo na le tsona o ko di sebedise bakeng sa tlotliso ya lentswe la modimo. O tlo o bone hore modimo o tlo etsang bophelong ba hao. Yaba Jesu o mmotsa potso, ha qeta ho bolella monenwa tsohle tsa Mosamaria molemo, a re ho yena, na ho molevi le moprista le Mosamaria ke mang o nanang hore ke moahisane wa monna enwa? Wow, what a provoking question it is. Yaba monna enwa wa araba a re ke Mosamaria. Now Jesu o bua mantswe a mang ho yena a re, go and do likewise. Ka mantswe a mang Jesu o re yena, ha re tsamaya o etse jwalo le wena, o re tsamaya o bontshe lerato la modimo. Ha o qeta ho mamela molaetsa o tsatsing la kajeno kapa neng mo tla be o shebile, le wena ko tsamaye o etse jwalo, o bontshe lerato la modimo. Ha re keke ra hloleha kapa re ka hloleha hore re kgathallane,
re tlo kgona jwang hore re kene ka mmoho kerekeng kapa tempeleng kapa hohle mo re leng teng re bina ha mmoho? Ka mantswe a mang re busy re pretenda pela Modimo ya phelang. Hobane o kgonahale haeba re hloleha hore re kgathallane. And ntho e bohloko ke ekare we have become so insensitive hore re utlwelane bohloko. Ha re kgathalle mang o ikutlwa jwang. Re claima hore re na le lerato la Modimo. Mara ha ka sheba batho ba lefatshe ba le bontsha ho feta rona. Ke a o phephetsa tsatsing la kajeno. O ko extende letso la hao o bontshe lerato la Modimo ho batho. Ke batla ho kwala ka mantswe ana hore Anna, can your brother or your sister count on you? Mo ke tlameleng ke thuse teng, ha ke thuse. Ha ke ske ka ema ka re ke emetse nako e tshwanetseng hore ke thuse e mong. Ha nke ke hlonolofatse without expecting anything. Just bless someone without expecting anything. Hobane ha o go a hlonolofatsa, mpa o na le seo se lebeletseng. O destroyle peo e nngwe e tshwere. Ka ho, ke ka ho. O re ngo kenya potleng tsa hao tjhelete e yawa. O ja empa o sa kgore. O apara mara o hatsela. Ke hobane ha o etse ka tsela ya lerato le kgathallang la Modimo. Empa tsatsing la kajeno o konehele ka lerato la hao. O konehele ka nako ya hao bathong. O ko bontshe boholo ba Modimo bathong ba bang. Hobane nako e tshwanetseng ya ho kgathalla will never come. Tsatsing la kajeno, take time to build up, not to destroy. O etse ka maikemisetso hore ha nke ke bue mantswe a phedisang bathong ka tsatsing la kajeno. Ho kwateng le ho teneng hao, le hloyeng leo le leng teng. O ko le robe, o le falatse, jwalo ka lentswe la Modimo le tjho. O re ka jone ke batla ho bua mantswe a ahang bophelong ba ka. Ha o na le a o kgopisitseng, ha o sena letho le letle kapa le molemo leo ka le buang ho yena, itholele. O itholele. This morning let us be encouraged. And let us be the builders ba dikamano. Ha ke re ahisaneng bohle. Ha ke re beng lesedi la Kreste morena. For there's a greater love of God that cannot fail us. E mong ha bina o re lerato le fihlella fatshe in the valley. A re hape lerato le a fihla hodimo dithabeng. O re ke lerato le letle hakakang la Modimo. O bitso le letle le ratehang. Ke le feng lebitso le lekalo jwalo ka lona? Ha leyo. E mong ha bina o re ka mengwaha le mengwaha wena o setshabelo sa rona. Ha hona moo re ka yang teng. Wena ka mengwaha le mengwaha o setshabelo sa maphelo a rona. O mong re o bitso le lekalo la Modimo. Mopesa le mahabua o re moya wa ka o ko rodise Modimo. Tsohle tse leng ka hare ho nna ha ke di tlotlise lebitso la hae. My God. Pelo ya hao hore moya o halallang ha bua le wena nakong ya jwale. Moya wa ka o ke o rorise Modimo. Ha o ke ho utlwahale lehodimo ke le lefatsheng. Ha Modimo a ke a bone ka bophelo ba ka.
o mongwe o re ke ne ke lahlehile ke le diretseng, empa Modimo a ntsha a mpeha tseleng e phahameng. A re ke ka hoo ke binang, ke rorisang pelong ya ka, hobane wena o setshabelo sa ka, wena o Modimo wa ka. Ke a o phephetsa tsatsing la kajeno ngwaneso, o ko le bontshe lerato le makatsang la Modimo bophelong ba hao. Let's bow our heads. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Re a leboha ntate. Re a leboha moya o halalelang. Re a leboha Modimo wa ka, re leboha lerato la hao. Le a makatsa. Re ne re sa tshwanela Modimo wa ka o ka ema pela hao, ho bitsa ho wena re re Modimo wa rona. Empa ka baka la lerato le tshwarelo eo na le yona, ka baka la mehauhelo o re etsetsang yona, wa re beha ba lokileng ka Kreste. Ntate ke rapella ngwana hao e mong le mong ya lebelletseng tshebeletso ena tsatsing la kajeno, hore Modimo wa ka ama bophelo ba hae ka tsela e kgethehileng. Modimo mo a hlolehang ho tshwarela teng, ke etsa thapedi Modimo wa ka nakong ya hona jwalo. Give them the strength to forgive, Lord, so they may live in peace in you. Whatever list Modimo wa ka e teng maphelong a rona, a batho bao Modimo wa ka re sa batleng ho ba tshwarela, a batho bao Modimo wa ka re keke ra bua le bona, ka lebitso la Jesu wa Nazareta, tsohle ha ke di fetohe Modimo wa ka, o re fe kgotso ya sebele, hobane wena o Modimo ya lerato lohle. Re a leboha ntate, go neela tlotla le tlhompho yohle le letsatsing la kajeno ka Kreste Morena. Amen and amen. Re a leboha Modimo wa kgotso a letse hantle ho fihlela re kopana beke e tlang. Hopolang le buke service hore le tsebe ho thola ditulo le be teng sebeletsong. Modimo wa kgotso a letse hantle. Wena mo o leng teng o re shebile from a live stream, Modimo o etse hantle. We continue to live stream our services. Blessings of God be upon you. Amen. God bless you.